Во вакви празнични денови, кога броиме што направивме во годината која што изминува и планираме што се ќе направиме во оваа што доаѓа, кога ги потпишуваме сите победи и порази и правиме стратегии за нашите следни битки, важно е да знаеме дека имаме луѓе кои што не мора да се согласуваат, но застануваат зад нашите избори. Весна Дедич Милојевиќ е поранешна сопруга на доктор Срџан Милојевиќ и мајка на Ленка. Многу години порано го потпиша разводот како пораз на љубовта во која бескрајно верува. Годинава пак, во листата на она пошто ќе ја памети го запиша заминувањето на ќерката Ленка од дома. Без оглед на силината и храброста кои секогаш биле комплименти за оваа црногорка, синдромот на празно гнездо не ја одмина. Ова е нејзината празнична приказна за вербата во љубовта и во сопственото дете. Весна Дедич е српска писателка, новинарка, презентерка, уредничка и сценарист. Со 25 годишен телевизиски багаж, од кој 15 сигурно чекори низ својата Балканска улица, која секоја недела се емитува на РТС. Незините книги имаат се поголем тираж со секое ново издание. Родена е на 25 декември 1967 година во Осијак. Татко е бил воено лице, па заедно со семејството честопати се селеле од едно во друго место. Во Требиње посетувала основно училиште, а во Подгорица завршила гимназија. Таа била најдобар ученик со особен интерес за реторика и литература. Во театарот во Подгорица режирала, пишувала и глумела. Во 1986 година се преселила во Белград со единствена причина – да студира драматургија на Факултетот за драмски уметности. Но не успеала да се запише, па се запишала на Филолошкиот факултет, на катедрата за општа литература и теорија на книжевност. Како студентка работела во Радио 202. Таа била колумнист за магазинот Политика и Грација. Откако завршила втора година, заминала во Лондон, а таму работела во ПАП. Останала 2 години. Откако се вратила во Белград, го запознала Срџан Милојевиќ, со кого беа во брак 10 години, а на 11 јануари 2001 година стана мајка на Ленка, со карактер на татко и интерес за уметноста на мајка ѝ. Дедич вели дека Ленка од кога се родила е заслужна за низината насмевка и дека Господ ја подарил совршено дете наместо совршен маж. Иако се уште копнее за преградка и по она моја си. Кога била дете играла кошарка, сега вежба фитнес. Таа е страствен навивач на Партизан. Од 1991 година таа работи во телевизија, започнала како новинар и уредник во утринска програма. Весна Дедич верува дека да не се занимавала со новинарство, сигурно немало да знае да пишува. Ниту ќе знаела како да ги пренесе емоциите и проблемите што ги растажуваат девојките и жените денес. Новинарството научила дека е бесмислено сето она што не се однесува на гледачите. Сега знае како да напише роман кој не е здодевен. Роман што читателите ќе го сакаат и во кој не само што ќе го пронајдат својот живот, туку и ќе им помогне да најдат начин да излезат од проблемите. Весна Дедич постојано се качува кон врвот, понекогаш бутка камен како Сизиф, некогаш ќе ја дувнат силни ветришта, па ќе падне. И никој никогаш не ја фатил за рака да ја однесе до врвот, а верува дека е убава. Но тоа е незиниот живот. Решила да го живее со полна брзина, зашто не верува дека некој ќе ја даде втора шанса да го живее поинаку. Впушти се во авантура. Но зошто? Исполни ги со ништата. Избистрија главата, врати си енергијата. Замени на викенд или пак на пат без крај. Заборави на работата. Избегај од рутината. Уживај во авантурата во целосен комфор. Нова SUV гама Citroen C3 и C5 Aircross. Citroen. Ексклузивна SUV понуда веќе од 136 евра месечно со гратис пакет. За себе велите дека сте растана во Подгорица, порасната во Белград. Yes. Колку да вие два града, колку да вие две култури денес има во вашиот карактер? Више не знам ни сама. 18 година сам скоро живела у Подгорица, тамо сам завршила гимназiju, a onda u Beogradu sam završila fakultet, počela da radim, napravila karijeru, rodila dete, udala se, razvela se. Imam najbolje prijatelje u Beogradu, imam najbolje prijatelje u Podgorici. U Podgorici su mi mama, brat, snaha, njihovo 5 dece. U Beogradu mi je kćerka Lenka koja malo pa ide u Crnu Goru i sad
meni je sve to izmešano. A ako na sve to dodaš da sam ja neko ko je rođen u Jugoslaviji i da je u to vreme, što je sad tvojoj generaciji i mlađima potpuno nezamislivo, kada smo imali školska takmičenja, opštinska, republička i tako dalje, mi smo dolazili u Skoplje na takmičenje, ne znam, iz istorije, u Zagreb na takmičenje iz srpskog, u Beograd, prosto sve ovo što sad se zovu države, Makedonija, Slovenija i tako dalje, to je nama deci bilo najnormalnije, ideš tamo na neku smotru pionira, takmičenja i tako dalje. Tako da sam ja sve od toga i pravo da ti kažem negde, dok sazrevaš, dok rasteš, ti se kačiš za neke ideje, neke ljude, bilo političke, bilo nacionalne, bilo ovakve ili onakve. Ja sam sad u tim godinama da sve što jesam, ja sam. A ko je sad sve to uticao od ljudi, nacija, gena, ne mogu o tome da razmišljam, imam preča posla. A колку е Белград инспиративен како град и за созревање, и за растење, и за работа, и за пишување книги, и за правење емисии? Za sve. Ono što jeste istina da u ovom delu Evrope Beograd je jedina metropola. I jedino u Beogradu ti živiš kao u metropoli, što ima svoje lepe, ima i svoje strašne stvari kao što je lep život za neke stvari u Londonu ili Njujorku ili Parizu, ali ima gomila stvari koje su teške. To je sad duga tema, ali Beograd sa svojom istorijom, koja je gospodska, građanska i tako dalje, i sa svojim duhom današnjeg 21. veka je vrlo inspirativna, pre svega meni kao piscu. Meni se svi romani dešavaju deo u Beogradu, deo u Crnoj Gori. Inspirativan mi je bio uvek kao ženi, pre sve kao ženi u smislu Beograd. Ja sam u Beograd došla da studiram zato što je Beograd, Podgorica je imala, tadašnji Titograd, jedno pozorište, Beograd je imao 10, Podgorica ima jedan bioskop, Beograd je imao, ja mislim, u tom momentu 100 bioskopa i tako dalje. On je meni kao devojci, posle kao ženi bio inspirativan da stalno učim, stalno radim, imam ambicije, snove, pravim karijeru. Bio mi interesantan kao majci, zato što vaspitavati dete u Velegradu, to nije isto kao vaspitavati dete u nekom malom gradu ili selu. Izazovno je, vrlo je izazovno, te ako ti se posreći, taj ponos veći, a ako ne valja, onda možeš sebe da opravdaš i kažeš, a da, to su svetla Velegrada. Tako da, u svakom smislu, Beograd je grad u kojem ja živim i u jednom periodu života, 90. kada je bilo je teško i vama ovde, ja sam zaista poželjela da se vratim u Podgoricu. Nisam više mogla psihički, a boga mi ni fizički da nosim taj veliki grad. Međutim, kada je prošla ta kriza, sad mi se čini da Beograd nikada neće ostaviti. Ja celog života pišem i pričam. I jedino što stvarno znam da radim, možda nešto malo bolje nego drugi, to je da pišem i da pričam. Da plešem, ima mnogo bolje onih koji bolje plešu od mene, da pevam isto tako, da sviram isto tako. Prosto ja sam izabrala profesiju, u stvari profesija je izabrala mene. Ja sam imala potpuno druge ambicije u svom životu. Radila sam kao novinar, honorarac i tokom srednje škole i posle na fakultetu i onda nadala se kad ja završim fakultet, ja ću vidjeti čime ću se baviti, a novinarstvo je bilo kao bili su slatki honorari. Međutim, 1991. kada je počeo i taj rat i kada je počelo siromaštvo na celom Balkanu, ja sam već imala taj status na RTS-u, dobila diplomu i stvarno nije bilo vreme da se traži neki drugi posao kad je bilo vreme besparice, više se nisu primali. Tako, ja sam ostala u novinarstvu, evo skoro 30 godina, posle su došli romani. Moja profesija je da ja napišem tekst. Da li ću ja taj tekst napisati u formi reklame, i to sam radila, ili kataloga za građevinsko preduzeće, i to sam radila, ili scenarija za Euroviziju, ili scenarija za dečiju predstavu, sve sam to radila, ili ću napisati roman, ili će to biti pitanje za emisiju Balkanskom ulicom, to je stvar toga ko mi šta traži. Tako da ja nešto i ne radim mnogo na inspiraciju. Ja sam tako zanatlija, čovek koji ume da piše za razne rodove novinarstva i književnosti. A titula nikad nisam imala. Piše mi titula urednika, autor, voditelj, to nije titula, to je zvanje. Nisu mi ni nudili neke titule. Baš nešto ovi koji procenjuju nisu me vidjeli u tim nekim funkcijama. Možda se sad sete, sad kad sam u zrelim godinama, kaže vidi kako mudra žena. Kao daj da rukovodi nečim.
пред да ги напише сите љубовни приказни подпишани од издавачката куќа Дедич и стави крај на онаа на релација Дедич Милојевич. Еве како таа помина низ оваа животна траума. Ги спомна љубовните врски, разводот вела дека една голема траума. Како помина ти низ тоа твое животно искуство? Што ти донесе? Ja i dalje odgovaram na pitanje o razvodu, iako ja čak i zaboravila sam bila udata. Ja možda da ga sretnem na ulici ne bi ga ni prepoznala. To je bilo pre 15-16 godina, ali i dalje odgovaram na ta pitanje iz jednostavnog razloga što jeste razvod nešto što tišti mnoge žene i mnoge žene prosto i dalje se većina žena ne odlučuje na razvod zbog toga što se boji. Da bi rastarala te neke strahove, ja i dalje pričam o tom razvodu. Teško je razvesti se, teško je pre svega prihvatiti da nešto što je bilo lepo postaje ružno. Znači, ti se udaješ zato što nekog voliš. Ti toga do neba voliš i misliš da ćeš ostati sa njim do kraja života. I onda dođe dete ili deca i onda shvatiš kako se sve to urušava. Moja odluka je bila da se ja razvedem kad sam shvatila da se mi više ne volimo. Jer ja smatram da čovek ima samo jednu vrstu slobode, a to je da bira s kim će ujutru da se budi na istom jastuku i sa kim će da legne. Kompromise treba praviti u prijateljstvu. Nije nas ista majka rodila. Možda si ti divan čovek za ovo, ali nisi za ono. I onda biraš prijatelje. Treba praviti kompromise na poslu. Dođe ti jedan šef koji je budala, dođe ti posle neki divan, dođe ti nepismen, dođe ti pismen, pa praviš kompromise u smislu karijere. Ali ljubav to je nešto što bi trebalo da bude čisto. I ljubav je nešto, čak i u Bibliji kaže se, piše ljubav ne sme da bude mučeništvo. I sve ono što je generacija mojih majki i bake i govorila kao ćuti proći će, samo prećuti. Ne, ja neću niko da me psuje i ja neću niko da povisi glas na mene zato što to nije ljubav. Ne zato što sam ja dostojanstvena i principijelna, već to nije ljubav. A ljubav ne može bez poštovanja. Nikako. I ja kad sam odlučila da se razvedem, naravno da je to bio hrabar potez, zato što prosto otišla sam, pošto su bile neki nesporazumi oko stanova koje smo zajedno kupovali, tako tu sam nešto bila prevarena, nebitno. U svakom slučaju, ono što je bilo bitno da sam ja izašla na ulicu sa detetom od 4,5 godine, iznajmila stan i ja se sećam da sam imala na kartici dozvoljen minus. Od tog dozvoljenog minusa kupila sam jedan kauč na razvlačenje, kupila sam šporet, Sloboda Čačak i kupila sam frižider sam uzela iz starog stana i dečiju sobu iz starog stana. I to je bilo sve. I imala sam od nekih honorara 300 evra i platila sam stan za mesec dana i nešto još doplatila ili gazda, pošto me znao s televizije, rekao da ne moram 6 meseci unapred. Znači, ne znam šta bi da je rekao, pošto stvarno sam imala 0 para i počeo je život. I onda, naravno, smislila jedan posao novi, pa drugi, pošto plata novinarska nikada nisu dovoljne da izdržavaš sebe i dete ili decu. I ono što želim reći, svaka žena kad se odlučuje na razvod, treba da nosi taj krst samohrane majke. Sad, neke žene se odluče, ok, ja ću se razvesti, ali onda ću se boriti i život posvetiti da od njega sve to naplatim. Moja odluka je bila ne, zato što je to emotivno iscrpljivanje. Meni je bilo lakše da uzmem motiku u svoje ruke i krenem. Tako da svaka žena kad se razvodi prvo treba da popriča sama sa sobom. Ko si ti, šta možeš, šta ti je teško. Ali u svakom slučaju na šta god se odluče živeti u nekom mučeništvu, to nije dobro. Nije dobro ni za zdravlje. А колку е возможно или колку е тешко или лесно кога ќе заврши љубовта да се одржи некакво пријателство? Ja mislim da je nemoguće. Zato što je razočarenje veliko. Moguće je ostati prijatelj sa nekim sa kim si bio u nekoj kratkoj vezi. Ponela vas par noći neka muzika, neko vino, neka mala strast, pa ste bili nešto kao ljubavnici, neka mladalačka ljubav ili nešto moguće iz toga da ostane prijateljstvo. Ali ako si s nekim bio u velikoj ljubavi i ako si sa nekim delio život i ako si ga izdao,
Mislim da je nemoguće biti prijatelj, jer prijateljstvo opet podrazumeva poverenje. A kako ćeš da veruješ onome ko ti izdao? Nemoguće. Možeš da budeš u korektnim odnosima zbog dece, ali prijatelj nikad. Растењето и воспитувањето на дете е тешка работа и кога сте во пар. Уште потешка кога сте сами. Затоа што многу често ви припаѓаат неколку улоги. Спомена дека не бараш инспирација, меѓутоа Ленка е твоја вечна инспирација. Ona jeste. Ona je životna inspiracija, a tu i tamo nešto joj ukradem pa završi u romanu. Životna inspiracija, kao što je svako dete, većini roditelja inspiracije. Ja vrlo često svojim mladim drugaricama i koleginicama koje se još nisu ostvarile kao majke kažem, ili onima koji imaju probleme da se ostvare kao majke, život je fantastičan ako ga ti napraviš i ako nisi se ostvarila kao majka. Ali majčinstvo je nešto što ti daje jednu novu dimenziju života ako je prihvatiš kao inspiraciju. Sigurna sam da ja u ovom trenutku ne bi sa toliko volje radila i imala i dalje snove i ambicije da moja ćerka nije upravo taj tip ličnosti koji jeste. Sigurno bi moj život bio drugačiji, a da ne pričamo, ona sad ima 18 godina. Ona sada je neka narkomanka ili neki probisvet ili neko ko ne voli da uči. Ja bi bila sada jedna ogorčena žena koja zaista ne bi imala vremena da dođe u Skoplje, da priča na nekoj konferenciji o ženama ili daje tebi intervju, zato što bi imala preča posla, imala bi svoju brigu, muku. A ovako, s obzirom da je ona vredna, samostalna, ja to vreme mogu da iskoristim za neke pametnije i smislenije stvari kao što je dolazak u Skoplje ili pisanje romana. Robert Čoban, moj prijatelj, kada mi je bio vlasnik Press grupe, kada mi je bio gost u Balkanskoj ulici, on isto pričao o roditeljstvu i rekao kako provodi svaki trenutak sa svoje dve kćerke i rekao ja sam se nagledao ljudi, bogatih, uspešnih, koji su posle posla išli u kafanu i nisu imali vremena da voze bicikl sa detetom, da ih vode u pozorišta, da ih vode u bioskop, da pričaju i tako dalje. A onda sam gledao kako imaju tešku starost. Ja sam želela da imam lepu starost i zaista sam kada je trebalo sve svoje vreme posvetila detetu i danas je ona moja ogromna inspiracija. A што е денес најтешко во воспитувањето на една ќерка тинејџерка? To je sad prošlo. Sad, što sam vaspitavala sam. Sad sam ja samo emotivna i finansijska podrška. Teško mi je bilo od njene 11. godine, kod devojčica pubertet dolazi nešto ranije nego kod dečaka. Tako, od 6. razreda osnovne do 2. srednje bilo mi je jako teško emotivno, jer do tog momenta ja sam imala anđela, moje dete. Od 11. godine to je počela se formirati neka ličnost. I ja sam naravno želela da ta ličnost bude onakva kako sam je ja zamislila, a ona se kao i sve pubertetlije trudila da se izbori za samu sebe. I kada mi je prvi put rekla ja to neću, nisam rekla ne ti to ne možeš, rekla sam okej. I onda sam dala sebi 2 dana i 2 noći da isplačem sve svoje suze i da pročitam sve moguće psihološke knjige o vaspitanju tinejdžera. I našla sam čak i jednu knjigu koja je predivna, mislim da je najbolja, tvoji gledaoci neka je potraže, Amerikanac, psiholog, ima grub naslov Kako zavoleti svog tinejdžera. I tako služila sam se psihologijom i presrećna sam. I osnovna stvar koju sam naučila, ti moraš da poštuješ ličnost svoga deteta. Da budeš dosledna da su neke stvari zabranjene i da ih kontrolišeš. Ali moraš da ispoštuješ tu ličnost i da joj se prilagođavaš. Kao u ljubavnoj vezi. Ti se zaljubiš u nekog momka, on se zaljubi u tebe i u početku to je jedna iluzija i strast. A onda već zajednički život, to je potpuno otvaranje. Ti se pokažeš u celoj lepezi svog karaktera i on isto. Sad, kako ćemo? I ljubav pobeđuje ako ste otvoreni jedno i drugo i ako mnogo razgovarate. Ja sam taj princip iz ljubavnih veza primenila na roditeljstvo i da kucnemo drvo, dobro je ispalo. Денес после секога Ленка е свој човек, во некакви ваши разговори покажува ли дека и недостига таа татковска фигура? Normalno.
normalno. Čak i ja kad sam se razvodila, ja sam već shvatala o čemu se radi, možda kad je ona imala godinu i nešto dana, ali onda psiholozi kažu da deca mogu da prihvate normalno razvod, pa čak i smrt roditelja, bez nekih većih posljedica u periodu između 3. i 6. godine. I onda ja sam se stvarno čak i knjiški razvela. Ja sam čekala kao ajde ne bude 3, ajde ne bude 6, ajde 4,5. Misleći na to. Trudila sam se zaista kao majka i kao bivša žena da što više utičem na bivšeg muža da provodi vreme sa ćerkom. Nisam, nažalost, u tome uspela mnogo. Nedostajalo joj je. Nedostajala je ta figura oca, kao što je za vaspitanje svakog deteta bitna figura i oca i majke. I ja sam se trudila da joj kompenzujem tu figuru. U jednom momentu to je za nju bilo, u nekim momentima to je za nju sigurno bilo vrlo bolno, zato što je imala, zato što se nežna majka pretvarala u principijelnog oca i nije dozvoljavala bilo koju vrstu odstupanja za neke životne stvari, pa onda se transformišemo u nežnu majku. Tako malo šizofreno je, ali mislim da ostaće sigurno jedna velika tuga tako unutar sebe, ali s druge strane možda ona kao žena, i to ne govorim samo o njoj, već ćerke raznih mojih prijateljica koje su uspjele nekako da vaspitaju decu i izvedu ih na pravi put, bilo ćerke, bilo sinove, prosto ta deca vide da život nije baš lak, ali isto tako vide da ako mnogo radiš i ako mnogo voliš i ako imaš cilj i ako imaš svoj san i ako možeš da pokažeš emociju, ti možeš da napraviš velike stvari u svom životu. I možda jeste mom detetu nedostajala figura oca, ali primećujem sad i već dugo, a i sad, evo sad 18-19 godina, da prosto gledajući mene kako se borim za ideju da nam život bude lep, ume i sebi da ga napravi. Кога завршува летото, секој август, илјадници жени низ целата земја имаат единствена форма на болка. Станува збор за горчлив чин на испраќање на дете на факултет. Оваа вознемиреност, дури и кај независните жени, има име – синдром на празно гнездо. До породувањето тоа е едно од најголемите транзиции на мајчинството. За многумина, тоа е лична борба да се помери со сопствените чувства на губење и промена. Иако многу родители ги охрабруваат своите деца да станат независни во моментот кога тие веќе станали и го напуштаат семејното гнездо, може да биде болно искуство. Состојбата вклучува збирна симптоми, вклучувајќи осаменост, тага и недостиг на цел, кои особено се јавуваат пред или непосредно откако нивните деца го напуштаат својот дом, за да продолжат по својот пат. Иако овој синдром не е прогласен за ментална состојба која бара внимание и терапија, сепак е добро проучена појава која може да доведе до психички проблеми како депресија и анксиозност. Некогаш е потребна и професионална грижа за надминување на состојбата. Веројатно сте чуле за Бао, 8-минутен краток анимиран филм на Пиксар. Во Бао, мајка од Кина која страда од синдром на празно гнездо, добива уште една шанса за мајчинство, кога едно од незините кнедли ќе оживее како насмеано кнедла момче. Мајката возбудено ја пречекува оваа нова радост во незиниот живот, но кнедлата започнува брзо да расте и мајката мора да дојде до горчливото откритие дека ништо не останува сладко и мало за секогаш. Овој краток филм на режисерката Доме Ши ги истражува подемот и падот на односот родител-дете во едно шарено, богато и вкусно доживување. И за крај, ајде замислете пресадување цвеќе или грмушка на нова локација, за да може да расте поздраво и посилно. За ово успешно да се случи, треба да го ископате растенијето и да ги прекинете неговите корени. Има иницијален шок за системот, но засаден во својата нова околина, проширува нови корени и на крајот се поставува подсврсто отколку порано. И дупката што е оставена може да се пополни со плодна почва, подготвена да негува нови можности.
со оглед на тоа каква боја даде мајчинството на твојот живот и со оглед на тоа дека ти Ленка ја порасна во таков прекрасен човек, а си самоохрана мајка, како изгледаше моментот кога се разделивте со Ленка на одреден период затоа што замина во странство? Pa ja i sad u inostranstvu. Prvo je sa 16 godina dobila stipendiju, HMC stipendiju od Engleza i tamo je bila 2 godine i bilo je teško. I onda je sad upisala fakultet, dobila je bila ponuda da studira u Engleskoj, međutim ja te pare nemam. I onda je upisala fakultet u Holandiji i mislila sam da kako vreme bude prolazilo, meni će biti nekako lakše, da ću se navići. Međutim, ne, kako vreme prolazi sve mi je teže, s tim što sam ja u početku krila nekako tu svoju tugu, pa kada plačem na aerodromu i kad odlazi i kada dolazi, sam stavila kosu ovako da me ljudi ne vide, međutim sad me baš briga, ja tako plačem, pa čak i u kafani, čim je neka pesma, ne znam, Pukni Zoro ili neka koja ima u sebi koliko te volim, koliko me nedostaješ, vrati se, čekam da mi dođeš. Ja uvek mislim naravno na Lenku, šaljem njoj klipove preko WhatsAppa i plačem, baš gorko plačem. Neki verovatno misle da me neka bitanga ostavila u tom momentu, ali ta bitanga je moje dete i ne stidim se te svoje tuge i to je prosto normalno. Sećam se moja mama kada je mene pratila, vozom sam došla u Beograd, pruga Beograd-Bar, mama i tata su me pratili, tata je imao malo suzne oči kada mi je unosio kofer, mama se držala gordo, čak je bila našminkana i tako dalje i tek mi je nedavno priznala da mesec dana, pošto sam otišla da studiram u Beograd, nije mogla da uđe u moju sobu. Koliko je bilo teško. I to je priča svake majke. I to je priča iz moje emisije Balkanskom ulicom. Eto i meni se dogodilo. 11 романи со нејзино име и презиме, стотици емисии исто така. И се уште нема простор сама себе си да рече браво, затоа што знае дека може повеќе. Пишувањето книги претпоставувам дека на многу нивоа го леснува твојот живот. Денес кога ќе видиш толку сопствени книги во твојата библиотека, си велиш ли барем на момент браво Весна или ајде уште ова Весна? Ajde još jednu, Vesna. Nisam ja neko ko... Nikada ja nisam razmišljala o sebi kao nekom TV licu, kao nekom popularnom piscu, nikada. Ja sam prosto uvek morala da radim. Ja nikada nisam imala vremena da se sebi divim. I često pomislim, ja sam vrlo svesna svog uspeha. Svesna sam ljubavi koju imam od čitalaca i gledalaca. Evo danas baš sam na Instagramu napisala vrlo iskreno, ja kad dođem na aerodrom, tu je obavezno nekoliko njih koji vade iz torbi moje romane ili idu na neka letovanja pa kaže jo potpišite, idem na Maldive, ponela sam vašu knjigu ili mi smo iz Švedske, naša kćerka vas obožava, može za nju potpis i to je jedan fantastičan osjećaj. Nije to pevanje, pa kao non stop na radiju čuješ tu pesmu pa vidiš svog omiljenog pevača. Knjiga je nešto drugo. Ti knjigu treba da prvo pođeš u knjižaru pa da je kupiš, pa da provedeš vreme, pa da je držiš u ruci, pa da te dira, pa da pročitaš jednu, drugu, treću knjigu tog autora i da ga stvarno zavoliš. I veliki deo devojaka i najveći broj me čitaju devojke. Ja sam zrela žena, moji romani su mladi, me iskreno voli i to je jedna velika sreća u životu, ali i ogromna odgovornost. Tako da, recimo, ovaj roman Nikad nisam koji sam objavila u julu, on je ozbiljan bestseller i radujem se ja, ali sve vreme od kad sam shvatila da i taj roman vole, mene ubi, i sad me upravo ti intervjuš u tom trenutku, pomisao, a šta ako ovaj naredni 12. bude dosadan? A šta ako ja to ne budem mogla? Tako da... Тоа беше моje следно прашање. Колку е тешко да ги исполнуваш желбите или потребите сега веќе на сериозната читателска публика? Колку е реално за тебе тоа притисок? Meni je ogroman pritisak. Meni je ogroman pritisak i jedva čekam da odem u penziju i da ništa više od toga ne radim, da samo se onako vraćam. Ja ni jedan svoj roman, volila bih da pročitam svoje romane, da vidim šta je to žene oduševilo. Meni je pritisak ogroman, ja se nikad nisam bojala šefova, nikad se nisam bojala direktora, nikad se nisam bojala predsjednika, nikad se nikoga nisam bojala
Jedino koga se bojim, to su gledaoci i čitaoci. Jer i emisiju Balkanskom ulicom i knjige pišem, što je predivan osjećaj, da njima ulepšam neke trenutke. A mnogo je lakše ljude iznervirati ili učiniti ih besnim ili naterati ih da psuju, nego naterati ih da razmisle, da se rasplaču ili da se nasmeju. A to je moja dužnost i kao novinara i kao pisca. I osjećam pritisak i živim s tim pritiskom. Ima u tome lepote, a ome da bude baš strašno. И после цело едно животно искуство, развод, подеми и падови во растењето и воспитувањето на дете без ничија помош. По соочувањето со привремената разделба и од таа најважна фигура во незиниот живот се име Ленка. Се уште верува во љубов и се уште сака да и се случи. И свесно и одговорно. Се што прави, прави за себе. Ne znam ko mi je to rekao. Ja volim Bosance, oni imaju jednostavnu životnu filozofiju. Pa ću citirati umjesto velikih pisaca dvojicu Sarajlija. Hari Matahari, Hare Varešanović mi u jednom intervjuu rekao, ja sam ga intervjuisao, nešto što sam ga pitao, on je rekao kao slušaj, kad radiš ono što u životu voliš, pa još te fino plaćaju i lijepo živiš od toga, to je najveća sreća. I ja stvarno radim ono što volim, radim ono što lako u principu radim i pristojno živim od toga, gde ćeš veću sreću. A druga filozofija, Zdravko Čolić mi u jednom intervjuu pre 15 godina rekao, kad imaš pare, izađi među ljude, baci turu pića, uživaj. Kad nema, sjedi kod kuće, čitaj neku knjigu, gledaj neki film. Tako i kad mi ne ide u životu, ja onda uradim nešto dobro za sebe. Sedim u kući, razgovaram sama sa sobom, čitam neku knjigu, gledam neki film, a kada mi se radim ono što volim i sve je u principu za mene. Sve, ne bih mogla da podnesem da radim nešto. Kako je to? Ja sam taj tip ličnosti, to često pričam ženama i sa svojom ćerkom često pričam o tome. Kad nešto radiš, a ne vidiš cilj, to ti je onda jako teško. Ako ti kuvaš ručak da bi samo nahranila dete, onda ti to pređe u dosadu. Ako to moraš svakoga dana škola, svakoga dana dolaziš škole, svakoga dana tu šerpu, svakoga dana juri. Ali ako ti vidiš cilj, i ja sam se rekao, aha, dobro, sada praviš punjene paprike, i onda Lenka kad dođe, vi ćete sesti, ti ćeš sipati čašu vina, njoj ćeš napraviti zeleni čaj i onda ćete vi pričati o dešavanjima u njenom životu, u njenom srcu, umom, o planovima, idejama i to su najlepši trenuci u mom životu. Ako ribam kupatilo zato što je ono prljavo, ja posle toga ja ću da poludim koji sve žene. Ali ako ribam kupatilo i kažem jao, a možda će ovih dana ili danas vratiti prijateljica ili par mojih prijateljici, otvorit ćemo flašu vina i uživat ćemo i hoću da mi bude sve čisto, onda mi je to lakše. Još ako pustiš malo muzike, moraš sebi ulepšavati život u svakom trenutku. Ja kad krenem kolima sa Voždovca, to je deo grada i treba mi nekad i sat i po do centra, zato što su ogromne gužve u Beogradu. Ako ja krenem sa tom idejom i stojim u koloni, ja ću na posao doći nikakva. Međutim, ako sednem, da pripremim flash sa muzikom, nije mi teško da skidam nove pesme i tako, onda sad mi Odiseja ljubavi Lepe Brene, koja je inspirativna pesma, to pustim, odvalim do daske, pevam, širim ruke, tako i onda dođem vesela na posao. За новата 2020 година веќе има подготвен список на желби, многу реални. Можеби токму тоа е убавината на растењето и созревањето по своји правила. После се, остануваш ти за сам себе си да си бидеш Дедо Мраз. Da napišem novi roman, da izađe u junu, da Lenka da sve ispite prve godine fakulteta, da imam razvod, da ono kao, kažem, bravo, genije, zdravlja, da bude zdravlja, da imam neku veliku ljubav, neku baš veliku ljubav koja će me inspirisati da napišem neki najsrećniji roman ovoga sveta. To bi baš volela. Вода која доаѓа од 400 метри длабочина. Недопрена, чиста, природно газирана вода. Од срцето на Пелистер. Вода од која единствено е одземен природниот јаглероден диоксид. Негазирана вода безпрекорно заштитена од азотната обвивка. Звук кој значи прв контакт со надворешниот свет и околината. Оној добро познат звук.
Звукот на пелистарка. Единствената работа подобра од луксус е луксус по пристапна цена. Навикнете се да добивате повеќе. Повеќе технологија, стил и опрема. Tipo Mirror, веќе од 12.490 евра. Може би годинава не ви се случи љубов како од романите на Весна Дедич. Може би следната ќе ја почнете како самохрана мајка или татко. Може би вашето дете веќе ги пакува куферите и вашето гнездо ќе остане празно. Едно е сигурно. Сите овие моменти си носат солзи кои што не треба да ги сокривате, затоа што токму овие се моментите кои што од вас ќе направат многу посилен лик, без разлика која улога ќе ја играте во годините кои што доаѓаат.